Ni barmain mo
selamanya kita satu. Yang kita contoh manduri kita, haleluya, nomor 437 ayat saya dan Sugani ayat 2. Tapi halak nama tega niuhu bari Jehovah jumpahan gogoh marga berdapur anjah berhabong ni haluhi dos dia mantap kita ham Tuhan ay batara Bapa nami marite Yesus Kristus ham do naman takon partong jabuan roh do hasoman ng yon huwag mo mangindo pasu-pasu asi patotap hamam partong jabuan ni Siria marhitehon pagkalongi Raja iham Siria marhitehon tontoy na pasing asi mamukka jana mardalan ibalas damay partong jabuan ni Siria kalau si ham matong doon yon ala ni hidup pakon horong ngetimu. Amin.
ginahulungan namin Pandita Daniel Smando Purba Pakonda Sinta Sinaga Olongan din Tuhan Jaroham kanami bagas Yesus Kristus. Amin. Kuria itu hata di Tuhan na simol jalaot na sa darion dibuat kumbani Kolose 3 ayat 15. Anjahadamay Kristus memanrajai bagas suhun nasyam ay jindo nasyam tardido gabe sa kula gabe si berterima kasih nasyam. Wani bahasa Indonesia disebut sono. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita kedepan dari Tuhan Yesus Kristus sedarion tentu arina bersejarah doon Dewi Kubani Pandita Daniel Smando Purba Pakonda Sinta Sinaga. Memukah nasyam astandaan baik alani horja lamboy tiap hari berjumpa Bois Marapusa Nikrimina berdorong Mayaki Sinaga Unsubul Doma ganjang, doma bahat biaya, doma bahat mungkin suka duka di dalam nasyam sedokah memuka nasyam astandaan dan agak lupa naik aima cara itu hatta membaik boynya nasyam das kubani panorang sadarion manjalo pasu-pasu nah ibadah Tuhan Marosu dan Nyelon Kubari Guru Sinaga dan sebaliknya alanya hado Marosu Guru Sinaga Depak Daniel Smando Purba. Apakah halani Pandita? Apakah halani nalikan kapun nalikan? Langan dong na buhay mambalo si suku-suku na sunaya. Alanyay awat tong-tongdo ibagas sada sikap pasal 10 ta bahasa adong tulu hal nalang terkahua hita bani guruhon so balikon ni hatotapan na bani Tuhan partubuh, par rumah tanggawan, pakon parmate, secara filosofi, secara filsafat, natuluan lang boy kawarita. Jangan lagi potong kita isi jodoh tak. Jodoh mungkin sombul das kutu mai mau jamin di dalam